Ako ti stojiš u zonu i to je to. Nema stajanja. Pa kako sam ja krenula, moja generacija je u godinama kad smo bili onako baš djeca još uvijek bila na ulici. Mi nismo imali ove igrice, telefone i ostalo, mi smo se igrali van. I naravno da je jedna od igrica uvijek bila fudbal, ali mi smo igrali svi, znači nisam samo ja igrala sa svojim drugovima, nego moje drugarice su ga igrale. I ta igra mi se jednostavno svidjela. Zavoljela sam fudbal i čim sam imala prvu priliku da treniram, počela sam trenirati. Iskreno nisam mislila da ću ostati u fudbalu ovako dugo, ali taj put se nekako otvorio i ja sam tu i ostala. Eto, tu je bio neki razlog kako sam ja to počela. Ali kad pitate nekog otkud fudbal, to je isto kao da pitate nekog otkud to da si doktorica, otkud to da si učiteljica. Jednostavno rode se te neke želje, afiniteti za kojima onda ili idete ili ne idete. Evo, ja sam uspjela za fudbalom ići sve ove godine. Fudbal je timska igra i vi kada se bavite timskim sportom učite neke mnoge vrijednosti. Nije stvar samo toga kako ćete šutati loptu, kako ćete godati. Naučite da sarađujete sa 20 osoba, naučite da se ponašate u svim okolnostima, da se nosite sa porazima i pobjedama, da prođete kroz sve situacije koje kasnije su vam odlične životne lekcije. Sve ono što se meni dešavalo kroz ove godine ja sam u svom životu uspjela iskoristiti ili eto, baš kao lekciju naučiti. Pa nikad se nisam pitala da li bi to trebala nastati zbog svih tih komentara. Oni su me samo ojačali, što su više govorili da ne možemo, a mi to radili i dalje dobro, a sam sve više imala želju da im pokažem da možemo i da im dokažemo da možemo. I to me samo guralo naprijed. Naša reprezentacija to odlično radi, mi imamo najbolje rezultate fudbalske u Bosni i Hercegovini. Znači kad saberete sve muške timove, nisu postigli ono što smo mi postigli. I zašto onda nama to uskratili, gledat kao nešto nenormalno? Vani je to apsolutno popularno, super, samo mi još uvijek na ovim prostorima odgovaramo na pitanje, a otkud fudbal? Moj cilj je nekako, ja nemam neke prevelike ambicije da želim igrati vani, da nešto tako. Ja igram dok mogu, ali moj cilj je da napravim nešto drugo. Ja želim da ovaj klub bude jedan od najboljih u Evropi, što već jeste, ali da bude još bolji. I želim popularizaciju Bosne i Hercegovine. Želim da ljudi dođu na utakmice, da nema više tih komentara, da pogledaju utakmice. Ali kad sam vidjela mi stvarno dobro igramo, da djevojke prave super finte, golove, da ne kaže ma kakvi vi, a da nisu pritom ni vidjeli, to je najveći problem. Tad sam rekla, ne može ovako, jer ne postoji nijedan razlog da nekom zabranite da radi nešto što je dobro. Apsolutno nijedan razlog. Sve su to samo predrasude, glupi komentari protiv kojih se treba boriti, mislim, ne treba sjeti skrštenih ruku. Ne možete to raditi, možemo. Što ne bi mogli, pokazali smo da možemo. U 2016. godini mi se pitamo zašto se neko bavi sportom koji se stavlja u neki koš da nije ženski, odnosno da je muški ili šta god. Mislim da to uopšte nema nikakav, nema nijedan valjan razlog da bi mogli reći ok, to nije za djevojke. Ima 101 razlog zašto jeste za djevojke, stvarno nijedan zašto nije. Sve ono što kažu nije za djevojke zato što je grub. Totalna glupost, jedan super sport. Mislim, sama činjenica da je fudbal najpopularniji sport u Evropi, ali i u svijetu, to je činjenica. Govori o tome da je to igra koju svi vole i zašto bi ona bila uskraćena nekome, zašto se djevojke ne bi mogle baviti tim fudbalom. Sve ono što pričate o nekome, a da niste to vidjeli, je neznanje i je predrasuda. Ljudi trebaju doći na utakmicu, pogledati utakmice, vidjeti nas kako igramo i tada će vidjeti da sve ono što su pričali o tome nije istina. Prvo igramo dobro, driblinzi, finte, akcije, sve je super. Noge nisu krive, ja bi sad pokazala, ali noge su mi dalje prave posle 12 godina fudbala, tako da i to predrasuda i glupost. Ako mi pravimo odličan rezultat, a borimo se i želimo to da radimo, nijedan drugi razlog više nije bitan. Dakle, dođete na utakmicu, vidite kako super igramo Evropu, Ligu prvaka koju, ja mislim da nijedan muški tim još nije igrao. Ne želim da pravim ovakvu priču, konkurentska kao mi jesmo, vi niste, ali tako je, mislim, ako ćemo već pričati tim jezikom, da dođete, podržite. I zašto Bosna i Hercegovina ne bila ponosna na jedan super tim koji već ima? Dakle, mi želimo uspjeh i kad ćemo mi igrati Evropu, evo vam tim, igramo Evropu, podržite nas, mi ćemo napraviti još veći rezultat, plasirat ćemo se možda za 2-3 godine do četvrtine finala, možda nekad igrati finale Lige prvaka, pa gledati to na BHT, na FTV i na ostalim televizijama, mislim, zašto da ne.